Салом алейкум. Алейкум салом. Чихе азиз брат. Скажи, брат, Азим. Азим. Ман вечно ҳамитара путат мекунам кативай. Чихе коротенҷ? На, муҳтарам подписчикои канали Майдони Battlegov ганда хоҳиш карданд ки хита даъват кунем кати хид як суҳбат гузаронем оиди батл тра ҳамчун як батлери пешқадами ҷумҳурӣ ва вилоят мешиносанд. Чӣ фикро дорӣ оиди батл? Ҳеҷ. ҳастаи желанияи батл ягон кас кати? Одами соз боша. Шава чӣ бане? Хали личный неприязничка нест, как я понимаю, да? Мақсад ки пасу азия любое время тайёрай ки любой кас кати батл кунад? Просто одами нормале боша ки что Кирои тайёр шавӣ боша? баъди батл тема накунада что ай пиштима просмотр гирӣ, пиштима хеле гирӣ, бисёриҳо менависанд ки вақте ки стёпаам омада буд ва беғайраи омадани стёпаам ай сабабе ки мо якум бор батли соз вай буд, Марио Нолграм буд, реванш буд. Ҳамун рӯз бисёриҳо менависанд реванши стёпара кати азия гузаронем. Худат чӣ фикр дорӣ нисбати ҳамин? ба фикрам ки намешавад. Намешава? Ба фикрам ки намешавад. Худаш агар бага ки о мо батл биронем, хай фикр мекунам, а так ба худам желани визит барфтарам надорам дигар. Не, иҷада ихе гапае ки инавози мо батли шнапс навик мешава ё ки баъди рамазон навик ленд мешава, ихали гап несте ки ягон репер да ягон репер вай визов парта. Иҷа ма вай мекунам, мақсад ташкил мекунам ки агар мисол шумо ҳамин чиза розӣ бошен ҳардид мо ҳамин чиза ташкил кунем. Дело не в том, что ки вай тада вызов мета, дело в том, что ки агар мо ҳамин чиза ташкил кунем, шумо мисол худат аввал розӣ мешӣ батл карданда? Фикрам ки 70% не да. Желание кати стёпа гашта батл кардан нест. Тарсиданам нест, гап вообще да дигар тараф. Хай тура галуш. Фикрам не. Мақсад нови горизонти да? Кӯҳои нав. Азия агар чемпионат ташкил кунем, ки пасу азия иштирок мекунад? Батлерои нормал мебошад, масалан ки мешавад чӣ бане? Хита дамошда кия участников ки пасу азияра ё ки бигем райдера ё ки стёпара бигем мисол шумора бисёртар мухлисои батл, на танҳо мухлиси батл, умуман мухлиси реп шуморо ҳамчун одамои технични мисол ба минус чихе кор мекунем ку ҳамхали мешиноса. Мисол чихеле ки хабар доред да промоушн бигем чӣ бигем майдони мода чиста версус батлай. Ту чӣ фикр дорӣ нисбати версус? Хай гир батл худаш версус бояд шавад. Ҳаста одамое ки масалан метавонад через версусон я маҳора нишонад я чӣ мегӯям маънои сухан кати я бикунанд ки гӯшкадаги одам кайф кунад масалан. Раҳ додам ҳаста раш. На гранд тавр мекунӣ ҳамон чизе ки хеле ваҳ гӯшкадаги одам. мақсад минуса бе минус кардани батл ё ки версус кардан шумо да ограничени намешаи чизам хе? Ки хе ба минусам соз буду. Ба минус соз буду, чихеле ки медони бародар ози ютуб сахти бад қапидага якмаш, дуюмаш ки мехоҳем як коре кунем ки да вез ҷаҳонам хе мекунамаш. Баъд бисёриҳо мегӯянд ки дар комментариҳо ту чӣ кор дорӣ дар дигар давлатҳо чӣ хали мекунанд, чӣ хали намекунанд, так да ҳамин реп худшам плагиатай. Чӣ дар кора ягоне мо дар реп вообще? Вақте ки цензура мондан, цензура дар гуфтадан ки намешавад батлари не ки бо батл. Я мешавам, айда майда дод бекунам.
باشم. گپ نیست رحمت یا بار دیگه برای با آفیس ما حضور آوردن خاطررسان میکنیم که این مردک در دوشنبه айзборни вилояти Хатлон баскетбол машқ мекард. На реперони только реперан буд, при этом ваян спортсмена ҳаматарафа ва табрик мекунем канали моро ба 20000 подписчик. Табрик. کسی میخواد که بطلی کپاس و آزیا با نزدیکی ببینم سلکای دتاگی ویدیو دیدگی را بدرویم بچه ها 20000 پراسموتر که میشود 10000 پراسموتر که میشود هر یک تا شما اگر یک باری همو سلکا دا پراسموتر کنین سهم خطونا در پیشرفتی بطلی رپی توجیک و دستگیری خطونا نیسکولکا دمو اسکولکا با اینمی بچه این بچه را دستگیری میکنین. نه سلامت باشن بچه‌ای که تماشا میکنن دستگیری میکنن بطل گفتنی اومدن برای شما کدام خیلی قبول میکنه آدم دستانی باشه میکنیم پرابلم نیست نه که التماس هم آدمایی که شناسن یا سلام علیکم خوبش قبول نکنه که مدگان نقینی مدگان تکس نرسن تاییدم از بیا آدمی کم تا خاطر پیاده باشه короче مرامت کسی حساب میکنه یا که مهارتی خودش با مهارتی که پس و آزیا برابر میدونه و خیال میکنه که اون میتونه در همچون یا اپاننت خودش نشون تیا مرامت با آفیس میدانی باتل و وظیفه که پس و آزیا را قبول کنه و ما تستر در فکری تشکیل کنی همی باتل شویم. سلامت باشی برات. سلامت باشی.